MS PAODAM ying tabi using buhan bamata the nomating condition taram oxeri ngasigi maro paomiam the pizere. NCERT ki anova class 8 ki social science textbook Supreme Court na reprint namadi digital circulation to voting grade. Chandida Forest Fair Prevention ki awareness palantarom pang thokre. Cancer in the king out took Naba, who's Chana Ribachinja, Madipunchi Mahing, seemed to Matari Haina, Dr. Bible R. Diokir Gardner, High Grade. Lunina conflict and unrest in Northeast India, emerging challenges, Hibiramda, Numicha Tagadaba, Hybrid National Conference, Nasidagi Hogdokre. Mapunga Paomiam the Pizere. NCERT ki anova class 8 ki social science textbook ki chapter amada corruption in judiciary haina paliba do reject tawduna Supreme Court na hariba textbook asi makhata na reprint tawba amadi digital circulation tawba thingkre hiramasi ki matangda son modo case ama Supreme Court na case register tawduna Chief Justice of India Surjakant na luchingba just ongi bench na SCERT da hariba like singa si khodak da fajinduna nang na print na lawba amadi digital circulation tawba lepna direction P ki bagaluna case asigi reporting sayol anigi manungda court astep bikalang na bakangkre like asigi chapter da judiciary ki mayokta conspiracy sing yawba hiramasi nauriba mahairosin da uthokpa matamda fundamentally langani amadi bias oigani haina Chief Justice na observation P ki Supreme Court ki bench adu Justice Joya Malaya Bakchi amsong Justice Bipul M Panchoni na saruk yakiba bench aduna hariba like asi makhata na circulation batarabadi Supreme Court ki directive asi indabani haina logani haina observation piki All Manipur Working Association AMWA gi anishuba Wakathon Lakliba Mars ki tang nipan da pangthok lagani AMWA gi president amadi secretary ne punna khuye pinna thadorakpa chol aman hai AMWA na Mars ki tang nipan International Women's Day ga mai lena kangla gi nongchup chanathong lagi moyang gi sendra fawba kilometer yankai sangba lamsang khongchut ama chatna puari sem khram matong handak sahi gi oina so anirak shuba oina kangla gi awang sanathong lagi lamthad na laklaga khapam lamkha gi nongna sagali ba get changnaga hangangi iputho marjing Polo statue for Balamsang Kongset Pangtokani, Kongset Asita Yagador Muisina, Purukba Gari Sing Ras Medicity, Lamamang the Park Togoni, Ayupung, Manga Makai the Pulamatong, Pung Taruk Zapjana, Kongset Asilam Tagani Heidi. Caesar Eye Care Foundation, Langolamadi, All Manipur Working Journalist Union, Amju Gapuna, Kusam Naraga. Free eye screening amadi cataract surgery camp pangthokre Major Khuldareba Manipur Press Club ta pangthokiba ke maduka mai lenena Caesar Eye Care Foundation langko gi PRO Khaidem Surgeon haikibada Caesar Eye Care Foundation na tongan mafam sing chatuna free eye screening amadi cataract surgery camp sing chatuna lakpagom ngasisu Press Club sida pangthokna pawmi singi mitshok pa yengbagi khudong chaba pibani Paugi lamda thabak tawriba singna system amangda dum famlaga leibanina mit chokdakpagi changwangi amadi cataract problem leirakpana screening asi pangthoktuna yengthokna bagi khudong chaba pibani haikhe amadi haiba ke masida anoki darkar taba singda chada kontra discount piri amadi cataract ki problem leiba singi surgery ki mathau taba singda PMJAY card paibada free da yengani haikhe ngasiki ke madu cataract ngogdong retina including diabetic retinopathy diabetes na maram oidna thokhanba mitki anabasing glaucoma mitki pressure wangba childhood eye defect angang da mitki fever soina poklakpa cornea amasong pterygium mitpram kakthatpa conjunctivitis amasung allergy mit nganglaga hakatchaba fawba amadi ate atopa mitat na halakpa laina na chingba sing screening tawki koigi season sugumba koigi routine checkup ama media sing simbi basam nungai jai concession yauri adigi general medicine yauri chorangna gano toba yare topa adugi henna magi sigi test tor matungda makhata na yengbagi kudong saba mayam sipiri adu siam nungai jai masi sijabu na thagachari adu sugumba mayam koigi media sing chillaba mayam sumon numit amada koi mayam sipudna
रगा असमा येंगहोबगी टेस्ट तौहोबगी कनो तौहोबगी खुदोंग चाबम पीबीबसे सिजबोई अमजुगी तरफ तकी अनन थागसरी लेंगांग अनोबा डिस्ट्रिक्ट सेम गप नौसोपक लोनना थानोन असेंबली कंस्टिट्युएंसी के एमएलए बुंगजागिन बाल्टे की मिसी एसिगा मैलेना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए दा थिगत हन रिफाउबा अरिबु मथो मंगम पांगथोखिरोय हाइना इमुंग मनुंगी मियोसिना फोंगदोखरे लेखिद्रबा बुंगजागिन बाल्टे जोमी फ्रो की लुचिंगबनी कुमजालिसिंग अनि कोलुमदोगी मे होमदा कुकी जो अमसुंग मैते फ्रो की मरक्ता कांगलो की इरांग थोकलिंगी मनुंगदा मियोय खरना इम्फादा महाकपो तमचिना फुरमखिबनी थौदो अदुदा फिबम लुना सोकपतगी मतम सांगना लेकनदुना लेरखि इमुंग मनुंगना हाइजबगी मतुंगिना वालते थवायावद्रब हक्चांग दिल्लीदगी आइजोदा पुरकलगा फेब्रुआरी 12 दा पोंगनफम लमदम चुराचानपुर यौना पुरखि आइजोगी लेंगपुई एयरपोर्ट तगी चुराचानपुर फाउबा लेखा लंबीदा पुरखिबनी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना स्टेट की थाकता इकाखुनब उत्पगी थौरम पांगथोकनबा इमुंग मनुंगी मियोयसिंगदा पाव फाउरखि अदुमोइनमक बाल्टेगी मचानुपा जोसेफना हिंदू पाउचेदा फुंगदोखिबगी मतुंगिनदी तोखाई बा डिस्ट्रिक्ट अमा लाउथोकपगा लोनना एनआईए दा इन्वेस्टिगेशन चथानबा यावना तोंगान दिमांडसिंग पीद्रिबा फाउबदा लेरोन चेनबगी थौरम पांगथोखिरोय हाइरि थानोन एसी की एमएलए एसी लेखिदबगी मतांगदा ngarang चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट टोटल शटडाउन तौकी स्टेट लेंगा की माइकेदगी फेब्रुआरी 12 दगी 12 फाउबा स्टेट की थाकता वाबा फोंगदोकना वाफम लाउथोखि जोमी काउंसिल की चेयरमैन बुमशुआन नौरकना फोंदोखिबगी मतुंगना जोमी फुरुक की अखना फिममा पांगथोकलगा मतुंग तारकपदा पखोतकदबा थबक थरोमसिंग अरब वारिप अमा लौरगनि हाइके ngasi defo chandel na senduna chandel ge panchayat leiba maha area chief association ge holda forest fire prevention ge awareness ki palan pangthokre ngasi khungi ningthau yankhai mathoi yauna CSO sing self help group amadi khunja punna miyoi chama yankhai rong loinena pangthokiba palanda Francis Thamdok president CNPO Dr N Munal Medi defo chandel GS Yangam chairman maha area chief association amadi N Deepa RFO Chandel Susarokaki, Nasi Palantonga Mailena, Dr. Munal Mite DFO Chandel Haikibada, Manipur si Umangi Saruna, Chada, Humputara Mga Dasmi Nifutaru, Mahausagi, Inakulaba, Lamdamamani. Chandel su upon Bapak over square kilometer listening in Chamagi Manunda, listening about square kilometer listening about Chani Pantara Manga Umang Oiduna, Manipur Yanishuba, Umang Kwaidagi Yamba, Jilam Oi. अदुबो लामै चाकपा पामलो उबा सिंगयान बेयावना मखल क्यागी उमंग कोकथोकपना इना खुल्लबा फजखरबा चांदलगी उमंग सिंगदा चोबो सिंगनबा अमा ओइरे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट मतुंग इना सोक लिसिंगनी कुनमरी फाउबदा चांदलगी उमंग स्क्वायर किलोमीटर निफुमरी मांखरे असुना उमंगबो उवा यानथोकतुना नापी सिंगना कुप मफम ओहेलकपदगी सु मै चाकरी मरम ओहेले मरमसना लेमहौरिबा महौसागी ख्वाइदगी ममल यामलबा उमंग सिंग असिबु कन्ननबा ngasi forest fire prevention gi awareness program asi pangthokpani Dr Munalna makhatana haikibada ngasi lakliba khulgi ningthau singna isagi khulda hankhraga khunja singda mai kanbagi pawjil sing pibi badan natna khulgi chatnarakpa May thaba mi bu maragi matung ina dandi PBU amadi may chak patarabasu mahausa ge lejarpa may kanbagi pambay sing sizinaduna la may chak pakalmina sihana pil tawki athoiba mithung lengi warot piraduna Francis Thamdok President CNPO nam haikibada forest fire haibasi prevention is better than cure haibaduga chap manai may chalatringida ekhoi section si chakrabadi awaba oigani masida ngasi tiliba ingthongna forest department bu mateng pangpham thoi Maramdi Makhodi Department Oibagi, Ekoida Pautak Pibalakpani, Masida, Lamai Chakpana Mangalibasi, Eko Chandil Kul Singni Haike. Dr. N. Munal Mitaina, Fungasi Tinkiba, Miamda, Ekoi Uwa Tarasi, Mahausa Gelejaba Forest Kalasi, Sao Sexing Hat Lucy, Amadi, Lamai Chakpa Tinglasi Hana Mediagi Tonga Apple Toki. Kakching district की मनुंग चनरेबा वावगाई लमखाई बाजार की यामना मरु ओइबा कॉर्नर दा बाजार बोर्ड के प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी अनि की मसा की ओइना दुकान साजिलपा पुयानिंग द फुंगतुना ngasi वावगाई लमखाई बाजार दा सटाउन चथबा हौख्रे पुंग हुंफुतरा निथोई ओइबा सटाउन असि तांग कुनिपान गी अहिंग नुंगे फाव चथगदबनी वावगाई लमखाई चौखत थौरांग नुपीलुप अमदी
lamkhai lairembi club wabagai lamkhai bazar na chathariba khongjang asida tungi mirog yai fauna bagidama khalaga bazar ki corners asida kanagumba miyoi amatana dukan sajinba yaroi haibaga hiramasida wabagai lamkhai chawkhat thoranglup amadi lamkhai lairembi club na khongpham chetna lepkani hairi MMS Genius Academy Kaksin Kunyai Leka Irengban Road ki Taramari Shuba Chahigi Sports Meet ngasidagi hawdokre numid humni chukna chathagada sport meet hawdokpa thawramaduda Khetrimayum Ibobi President District Sports Association Kaksin na thoiba mithung Khetrimayum Ranjan Principal MMS Genius Academy thawramapu Naurim Amuyama Chairman School Management Committee SMSG MMS Genius Academy amasong Chairman Naurim Chandramani Vice Chairman SMC MMS Genius Academy na akhanaba mithung sing oina saruk yakhi school asigi meharo singna sub junior junior amadi senior haina kangluk ahum thokna khaidokna tongan tongan baindor amadi outdoor gi games singda athoi ahen tanagadori by sports meet hawdokpa duga mailena mahiroi singna top rally ama chelaba tungda punna wasak lawinaba amasung school gi freal athoi mithungna singkhatuna sport meet adu hawdokhi RSS Linkhat Kibage Jahi Chama Surak Paki Chatarapa Hindu Samilan Samiti ki Thawngasi Imphal Eski Hararo Dalaiba Rajasri Bagation Skill Development Center da Pangthokre Khundapa Mandagi Hindu Samilan Samiti na Sen na Pangthokiba Tharamatuda Manipur Pran Karyawa SH Tarun Kumar Sharma Imphal Bibak Pracharak RSSL Bisheshwar Amadi DM Community ki Faculty Dr. KSS Chitrabanuna Bharata Hindu gi maru oiba singim amadi miyam gi hakshel gi matangda marik chumbo phom kaya phungdokhi tharamatuda jago ise yauna cultural program kaya so utkhi Tha Sikitang Kunmari Leba Bupanumita North East Vegetable Farmers Workers and Traders Union Manipur gi General Secretary ni Haijaba Orandita Debina Jiribamdagi Konthozam Nanau Koba Mui Amaga Chingi Lalholup Amaga Samnaraga Imphal Jiribam Lambi National Highway Kuntra Tareta Karbar Toba Singna Wapidna Lady Haibasi Matung Huktaba Yumpam Yaudaba Ran Wapamni Haina Nanau Masana Tatropa Cheral Aman Hairi Cheras Namakata Duna Hai Nasi Fauba Mahakna Kanagumba Chingi Lalholup Amataga Mail Samnaki Basulate Icham Chamna Insang Napi Karbar Machama Tauraga Leba Mui Amani Asida sunatana mahaki garina Imphal-da matam chana yohanlaga atay garina phajilaga thami haina haiba sichu aranba waphamni gari sing thaba matamda chap manana matam chana thakiba ngaktani lanai gari yaraktaba yauramba yai natraga lambi thongi khudong chadabadagi Imphal-da matam chana thungnamdaba yauramba yai masida mahak kisu mana masing patpa pumba yaukidaba sunate aduga Oranjita General Secretary ni haijaba mahangna Shirakliba Maral Singh Asi Khudam Changdam Singh Tha Sigi Tarik Kunipan Fawada Puthok Pirau Natrabati Logi Oiba Mateng Laurakani Haina Cheras na Makha Tarakle Cancer lainadagi ngak thokpa ngamnaba hawjik chanariba chinjag amadi punsi mahing semtaba mathau tare mapung oina smoke food maikhu amadi hidak mana sijinabana chingba kaya thadokpa mathau tai haina Mumbai gi Dev Desh Pratishthan gi chairman Dr. Baibab R. Yogirkar na phungdokre aphamasi Palace Compound leiba Bal Vidya Mandir da pangthokpa Saidam Cancer Hospital Rahuri Maharashtra Dev Desh Pratishthan Mumbai amadi National Medical Organization NMO ga punna khusamladna awang nongpok state sing maru oina Manipur da cancer nabagi changwang khalak pakaya sibo ngakthok nabagi pandam da cancer mukt Bharat initiative ki makhada Manipur gi tongan ba mafam kala chathagadaba free cancer screening medical camp hawdok paki tharam da phungdokhi bani free cancer screening medical camp aduda ECG cardio ayurveda medicine homeopathy dental oral cancer screening general screening cervical cancer screening amadi breast cancer screening asina chingba screening kaya matam ga chunaraba advance oil ba khulai kaya season na mioi chama yankai hemada laying pathap sing chathaki ngasigi ke maduda NMO gi makhada rims ki doctor sing su saruk yakhe Dr. Baibab na makha taraduna hai miyubagi punsi mahingda ahongba kaya lakpa lunina North State singda fermented food kaya chaba danatana smoke food amadi
हिदाक मना मैखुना चिंबा सिजिनबसना मियामना किनरबा कैंसर लेना आसी पोखनबगी मचा अम ओहेली दुमोइनमक लेना आसी ngana khangdupna darkar taba hidak langthak pijeduna ningthina leng haurabadi leina asdagi kanbanga mi amadi leina asi naraktanaba chinja amadi punsi mahingda ahongba thamba tai haibo phamsing phongdokhi kem hongdopagi tharamaduda devdes pratishthan mumbai gi chairman dr baibab r yogirkar Ayush Government of Manipur ki Director Dr. Akoizam Lokendro, National Medical Organization Manipur ki President Dr. T.A. Sachin Deva, Saidam Cancer Hospital Sirdi ki CEO Sofnil S. Shirsat amasung The Morning Bell Daily ki Publisher Laimayu Basantak Sarmana Sarupyaki. Dr. Aishwarya, Dr. Harshada, Dr. Gazre, and this camp is organized by the Manipur prestigious people, social people, Basanta ji, then Rajkumar ji and Bhupen ji. So I am very thankful they have given us the opportunity to serve the people of Manipur. Miyamna Security Force ki JB Jaiting Amadi Inai Tahandana Census Pangtopaki Matam, Eto Pinaba, Wadi Shanadana Yanaba Purana Honabani, Dubo, Hiramasigi Matanga, Chief Minister Yumnam came to Pira Papa Kungimatung ina, Miyamna, Lambilam Jauda Tokna, Eo Hobanatraga, how the Bagi Fireb Yausan Kumai Matunda, Lautok Lagan Hina, just in fear delimitation. JFD na lengak the section world tamlagni wapamasi JFD na census jaitok na bagi matangda miyam da wakal tahanaba mapam kyada paringnai na chatharakli ba khananai na ba mapam dalup asigi finance secretary Sunil Karam na phongdokhibani Imphal West ki Wangoi lai frakpa makhare kai community hall chathakiba khananai na ba mapam da Sunil Karam na makha taraduna mikok thiba sileba asigi oina chahi tara khudingi pangthokpani masi tawraba tungda apamadugi missing yenglaga sel thadaduna Saukat Taurangi plan Taugadoribani, Manipur ki oina handaki mikok thiva si yamna maru ebatan jamani, Karigumba Kanglon kai na mikok thiki matam dalam damasigi saktam ngak na lakriba, yellow furuk maru oina maitei furuk ta chobamang jabakaya lakadoribani. Adubu hanadagi hauna lo kai na jangshinduna laikraba kuki singi oina di India ki citizen oibage, kudong chaba fangduna chawna kanaba laukragani asigumba pibam kaya si ubadagi. JFD na Manipur lenga amadi India lenga da census sai thukna batakshin ba halai khrabani dubo asi fawba chapcha ba khum pidana leidi haiki nakal amaromda mifam aduga mai lenena JFD gi convener Jitendra Ningomba na makha ta duna Manipur da April thadagi hawador mikok thibagi thabak asi lamdamasi ori phiu masiga chanade malamadna lamdamasi lariba lenga asigi MLA Minister Singna lamdamasi da mikok thibagi thabak asi matam khari thoknaba honagadabani amadi handak pangthokadoriba mikok thiba si ngadna leba mapan lamdagi naroda changnakhiba mioi kayadi mikok thibagi thabak asi chathanaba ngadna leidi masida natana mamangda pangthokiba mikok thibagi thabak singda phiba matangi matung ina atop state kayada Mikok thibagi thabak ethopa yaraga Manipur karigi mikok thibagi thabak asi matam khare ethopa yadabagi maram leite lamdam asidagi mitop sing hana masak khangdok laba tungda mikok thibagi thabak tathanaba honagadabani haike man haije kayana haije hojik ni film akhodi mayam project semina hojik na koi na maru na koi yamu karo to ra haija ibo modi ko de lei abi hojik pure adu maru na na koi na haibado mayam family ga assembly do ga wa ko wai do CEO na sai haibado i ke yago si idini ma da ai sasala wani ko ko mi da amukin da ga haibu yena man amir me Handak Delhi Mandapamda Indiana Yumbu Oidna Pangthokiba AI Impact Summit 2026 ta China na saba port ambo Indiana saba ni haina malim gi lebak miyam gi mamang utuna ikai bandangan kiba do gi mayokta khongjang jangshin kiba Indian Youth Congress ki president yauna Congress workers in Delhi police na fajin duna thamni ba si atu matamda condition amate yauduna thadorakadabani kari kuma thadoraktaba taragadi India pumba khongjang jangsilagani haina Manipur Pradesh Youth Congress Committee na phongdorakli ngasi Congress banda pangthopa pawgi phamamada Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki hanagi president in thousand popular high Delhi da Congress na changshin kiba khongjang adugi mayokta BJP Manipur Pradesh na thambal sanglen mamangda khongjang changshin na lamdam asigi miyam da Congress party bu lana uhannaba honna kiba thawang adu laibak thibani Congress na chathakiba protest adu kari maram gino haiba adusu miyam da mayek sianghan
ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯣꯞꯄ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯥꯜꯒꯣꯇꯤꯌꯁ यूनिवर्सिटी साबनी हाइना उलुबदगी हौन लेबासी इकायब पीबनी मसिगिसु मथक्ता ममा मतमसिंगदा बीजेपी न चथकिबा लेबासी मालेंगी ममांगदा इकाय फिरुप खुमनखिबा थौदोक सिंगबु नाथैरमलगा पार्टी असिगी यूथ लीडर सिंगबु फाजिनबासी अथु मतमदा थादोरकदबनी थादोक्तब तारबदी इंडिया पुंबदा मखल क्याय खोंजंग चंगसिलगनी फोंदोखि प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस अमदी एनएसयूआई के कोई मफम सिदा फमगा अखोई डिमांड तौजरीसे मसी अखोई इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुजी हुजी फाजिन दुना लेरिसे मसी अथुब मतमदा सरकार असिना मतम चाना थादोकपा हाइबसे मसी सो अखोई की डिमांड है पाव यूनिफॉर्म सरुग्याखिबा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट अविनाश नावरमना हाई मालेम की लेबा कयाना सरुग्यादुना पांगथोखिबा एआई समिट 2026 अदुदा चाइना साबा यूनिट्री गो टू हाइना खंगनबा हुई रोबोट अमबो इंडिया साबनी हाइना पुथोखिबा अमदी चाइनीज जर्नलिस्ट कयाना मालेम की ओइबा मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा संदोरकपदगी थौंग अदुबु यानिंगदबो उतुना प्रोटेस्ट चथकिबा यूथ कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट यावना लीडर कया फाजिंदुना थमनिबासी अथु मतमदा थादोकदबनी फोंदोखि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज न खुंगंग चौखनबा सेंथंग यामना मियामगिदमक्ता थादरई फंसिंग असि कदाई फावो मियामगिदमक्ता कांगलोन चुमना सिजिनरिबगे हाइबना चिंगबसिंग अथुबदा थिदोक्तुना फनलाना सिजिनरंबसिंगी मथक्ता चपचाबा थबक पाइखलगनी हाइना ऑल इंडिया पंचायत परिषदना हंदक्ता नॉमिनेट तवरखरबा मणिपुर स्टेट पंचायती राज परिषद की प्रेसिडेंट लैसंगतेम सनायाना फोंदोक्रे अफम से मणिपुर स्टेट पंचायती राज परिषद की प्रेसिडेंट एल सनायाना पोंगनपम लमदम कुंभी केंद्र की वांगू नावद खोंगदा लमदमदुगी मैरा पाइबी मियामना महाकपु तरामना ओपगी थरमदा ngasi हाइकिबनी एल सनायाना मखा ताखिबदा जिला परिषद प्रधान अमदी वार्ड मेंबर सिंगना फनलाना सिजनरंबा थबक तौदना पैसा लौथोलंबसिंग चपचाना थिदोक्तुना मरा लेबसिंगी मथक्ता थबक पाइखतकनी जॉब कार्ड की थबक थौरमसिंगदा मेचिन महुत सिंदुना थबक शुरगा पैसा पीबा हाइबसी ख्वाइदगी चावबो मरानी सुन्या यादे मदु तौरमसिंग असि जेल जौगनी कांगलोन चुमना थबक तौसी कांगलोन लाना थबक अमदा तौबा यारोय खुदिंगमक सेंटर थागनी अखोई स्टेट की मखादा लेरोय स्टेट गवर्नमेंट का मरीदी अदुम लैनगनी पाव फाउनगनी तौबतबु मखोगी इंस्ट्रक्शन दा चलोय डायरेक्ट सेंटर दनी हायदुना खुदिंगमक ऑल इंडिया पंचायत परिषद की फोरम दा पुथोक्तुना स्टेटस दा थेंगनरिबसिंग खंगनगनी अदुना खुंगंगदा अहोंबा चौखटपगदी मत लेत्रबदी स्टेट चौखट्री कंट्री चौखट्री हाइबनी अदुना दरकार लेरिबदी खुंगंग चौखट हनबदुनी हाइखी थरमदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट सोनासम दिनेश कुंभी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन की मरुमु क्या सुसरुयाके स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट पीएम उषा मणिपुर अमदी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स शेल एस स्कूल वुमेन्स कॉलेज नंबोल इम्फाल मणिपुर खुसमना सिंधुना conflict and unrest in Northeast India emerging challenges haiba hiramda numit humni chathagada hybrid national conference ama college asigi conference hall dang asi hongkhre Tharamadda Dhananjay University की Vice Chancellor Professor W. Chan Babu, Center for the Study of Developing Societies, New Delhi, former Director Professor Sanjay Kumar, School of Social Sciences, Dhananjay University की Dean Professor K. Indramani, A School of Women's College, ICA Coordination, Dr. A. Joy Amadi, A School of Women's College की Principal Dr. R. K. Lokendrona, अथोइबा मिथुंगन ओइना सरुयाखी थरमदुदा कार्लोस फ्री यूनिवर्सिटी मैड्रिड स्पेन की प्रोफेसर ऑस्कार पेरेस दिली फुएंटे यावना ऑनलाइन की खुतांगदा इंडिया की तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगदगी रिसर्च स्कॉलर यांखै हेंबसु सरुयाखी थरमदुगा माइलेना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की कन्वेनर लाइटोनजम मुहिंद्रो पीएचडी ना फुंगदोखिबदा नुमित हुमि चथगदबा कॉन्फ्रेंस असिदा नॉर्थ ईस्ट थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट की मतंगदा खननैनगनी लोनिना मसिदगी फंगलकपा आउटपुट असिना पॉलिसी मेकिंग दा चोबा थौदांग लौबा ngamgani थाजे हाइखे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन यूएफओ नोंपोक सेंगमाई बटालियन की मनुंग चनलैबा मैतै हुयेन लांगलोन सिंतम संगलेन छाजाल एकेडमी यूएफओ फानजाखोंग ब्रांच की अनिरक शुबा राइजिंग डे की थौरम ngasi अचम थौरम अमगा लोनना पांगथोखरे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लैरोंगथिल निंगेन ग्राम पंचायत की फानजाखोंग वार्ड नंबर 5 तरह की मेंबर
थोकचोम थोइबना इबुदो पाखंग येक मालेंगे फिराल चिंखतखिबगा लोइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी मेंबरसिंगना फिराल मफमदा इकाई खुमनबसु उतखे ngasiगी थोरम अदुदा थुमखोंग लायेंबी यूथ क्लब की प्रेसिडेंट एसो पी सोबा नोंपोक पना तेंगोल लाकपा लोइसंगी कमांडर वाई चिंगसंग लाकपा नोंपोक पना तेंगोल लाकपा लोइसंगी जनरल सेक्रेटरी तोइजम शांति कुमार लमदम अदुगी अहलमन यावना इमा इबिया सिंह अमदी यूएफओ की मेंबर कया सो सरुयाखी अरुबिदा मरु मियाम द पिजरी NCERT की अनोबा क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक सुप्रीम कोर्ट ना रीप्रिंट अमरी डिजिटल सर्कुलेशन तौब थिंख्रे चांदेलदा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन की अवेयरनेस पालन थोरम पांगथोख्रे कैंसर लाइनादगी ngakthoknaba hawik chanariba chinjak amadi punchi mahing semdbu mathau tari haina Dr. Baibab R Yogirkar na haikre Lunina conflict and unrest in Northeast India emerging challenges haibahiramda nunhumi chethagadaba hybrid national conference ngasidagi hawdokre Image Podam Pizaba ngasidi matang sa losinjare meeting tabiri bisingbo khurumjare